لەگەڵ بەڕێز ڕێدیر سدقی ڕێبەبەرێ سامانên ئاژەڵان لە دهۆکێ دیکەین بەڕێز ڕێدیر تو بخێراتیشی بۆ کوردستان بشا دەستپێکێ گرنگیا وی پرۆژەیە چیە ji بۆ هەم پارێزگاها دهۆکێ شوێیەکی گشتی بۆ هەرێما کوردستانê بله gelek spas ev demê hewa baş guman tê danîne ku avakirina van cura proja dê bîte egerê hindê ku jêrxaneka aboriya mezin bu Herêma Kurdistanê bêhte avakirin her ji destpêka damezrandina kabînana heye hikûmeta Herêma Kurdistanê heta ev rojî destpêşxer bûye bû avakirina van projeyên stratîjî bêguman ku taybetî ji yên kertê çandinê û samanê ajelî ku ev e masterîn proje ye yê xudankirina çêlak û bû berhemeyînana şîrî û her westa hemî berhemê spiyatiya dêşêtin hezaran derfetê karî bû xelkê dabînket her westa ew pêtiviya me eva ku bû berhemê spiyatiya wek şîrê firêş wek mast wek penîr wek berhemên dîtir evê şîrî çê dibin dê ostê wî gelek bilind ket bazarî da her westa dê bû hemî Herêma Kurdistanê û parêzgeha Duhokê jî hête hinartin guman tê danîne ku ev berheme jî kalitiya wî gelek baştir e şilayê saxlemî ve her westa şilayê tamê hemî layekê ve ku şûyî evê ji derveyê welatî tête hawerdekirin. Baş e piştî kevna serkara vê kargehê bi temamî yani taybet li Herêma Kurdistanê dibîte alternatîv dibîte bedîlek ji bo wan berhemên ku ji derveyê Herêma Kurdistanê têne hawerdekirin bi Herêma Kurdistanê diwarê şîremenî da. Belê guman tê danîne ku ev cura proje yê ku êkê ji wan projeyek ku projeyekê stratîjî ye her westa gelek projeyên dîyên samanên ajeliyê ji vî şêwey an kêmtir hatîne avakirin û milet bi hatiye dan dê bîte egerê hindê ku em şêm gehîne astê xwîjîniyê ku bi şên hemî ew pêtiviya berhemê şîremenî û ankuspiyatiya çê dibît nav Herêma Kurdistanê dabîn biket bo xelkê me wek diyar ku hetan weke wek Herêma Kurdistanê û her westa Iraq jî û taybetî ji bin parêzgeha Duhokê hêşta em negeştîne astê xwîjîniyê ku bi şên hemî pêtiviyê berhemê şîremeniyê ankuspiyatiyat yê Herêma Kurdistanê berhemê xumalî bu xelkê xwe dabîn ke neçarî hindek cara ku ji derveyê welatî tête hawerdekirin ev cure proje ku têne avakirin ez şên bêjim nêzîkî 3 sadê dê astê pêtiviya yani ya xelkê me dabîn ket dê 3 sadê ji wê hawerdekirinê kêm ketin sê çar projê dî vî şêwe bêhne avakirin parêzgeha Duhokê da dê belav bin kak Rêdîr belê kak Ebas proje bi xwe ketiye karî û proje bi xwe ketiye karî her westa cêl jî ew ê hatîne hawerdekirin lê rastî hêşta bi giştî hemî negeheştîne nêzîkî 500 çêla geheştîne ev çêle jî hemî avisin yani sala bê da hemî dêzên û kargeha wan jî ya berhev e bû berhemînana şîremenî her westa navî projeyê da projeyekî gelek mezin e ku serûberî 1000 dûnema hatiye avakirin her alîkê wê bi xwe jî tête çandin alîkê wê jî her nav projeyê da hête dabînkirin û dê sala bê da înşallah berhemê wî jî hête bazarî da. Zoba çi curên spiyatiyê ne ji vê kargehê dêne durustkirin kak Rêdîr? Belê hema her curek her berhemekê şîrî çê dibît wekî şîrê firêj bît maz bît penîr bît hicab hemî curê dixwe penîrê jajî bît lûrik bît heta dîmahîkê dê vê kargehê an ku ji vî projeyê hête berhemînan û dihête bazarî. Baş e kak Rêdîr gelek caran hewlatên Herêma Kurdistanê gileyî hene gazinde hene ji van berhemên spiyatiyên ji derveyê têne hawerdekirin ji xirapiya kwalîtiya wan ji tam û bêna wan ji ekspayrbûna wan yanî dîvçûnên we ji bo vê kargehê ku mezintirîn kargeha li ser asa Herêma Kurdistanê û îtir Iraqê tebijin li rojhelata Navaraz jî we dîvçûn kiriye ku li gorî standardên nêvdewletî li gorî keşehewayê vêre ev curên spiyatiya bêhne durustkirin. Belê çipênevêtin ev e teman ew berhemê tête hawerdekirin rastî şilayê kwalitiyê ve şilayê tamê ve jî gelekî ciyawaz et gel evê me evê xwemalî tête berhemînan û ku bê hîç kerestên kîmyayî bêhne bikarînan û her westa bê ku hîç middeyekê an demekê zêde ku ser ve çibîtin û her westa ew alîkê bû tête dan bû van
چیلا هر واسوان جانورا همی کارتی کرنا خور هیا السر جور و طعم و کوالتیا بر همی وان افجا او آلی که مگوتی کو بر همی پاقش تیتا افدان و تیتا بر همینان و تیتا چاندن هر واسا دیسان هکو بر همی شیریجی تیتا هنارتن بو هر کار گی هر ناف پروژه دا کو بیکو هیچ گیرو بو نکبی تو و بیکو هیچ کرسته که کیمیایی بهتر کار اینان گمان تدانی نه دکالاتیا وان جوره بر هما گلی باشتر بید شوی بر همی کو اوج در وتیتن چونکی اوج در وتیت یا هری کرسته کیمیایی تیتا پاراستن چونکی واد ویتن دستکاریا طامه و بینه نه تکرن چون وقتی تا گفت او کرسته در وتن اتر یعنی فشار باندین کیمیایی دستکاریا ناواروکی یان بشن کوالیتی تکرن و اتر وی طامه نادتن رنگی ددت بس وی طامه نادتن گرنگ یعنی هم دشین بشن ددمن دهاتی دا اتر ام ده ماست خومالی یان پنیر خومالی یان اف نوشکو لور خومالی جوی کارگه دست مکویتن به دست کاری کرن بله انشاءالله دمک نزیک دا و سالابه دا چند ماه دست پی که دی بر همی گهی تا بازاری و وک شیر فریش بیهوی هیچ کرسته که کیمیایی بکار بیتن هر واسه ماست و پنیر و اف بر همه دیجی اویجی چید بن بلکو اوی ما جواز جوی چه چونکی اویج در وقت ما گوته کو دمک دریج حتی دگهی تو حتی دمک دریج مینیتن کو دو خراب نبیتن نچارن کو وان کرستید کیمیایی که کار بینن اوی هری ما کردستان انشاءالله بر همه که خمالی روزانه دهتت بازاری دا و دمک دریج سر و ناچید دی وک بر همه خوی شیره سروشتی هتا بر همینانو دی گلک کوالتی و طعم ساخرمی وجی همین لایکی و باشتر بیش اوی بیانی ان شاء الله دمک نزدیک داشت دیگه یعنی اوه جه دست خوشیه و جه شانازیشه گلک خوشم روز ولات خدای تر بر همه خوب ببینیدن یعنی چند هسته که نخوشه دما تو چه مارکته که یان دکانه که تو بینی تر شیره یان بر همین سپیاتیه و سعودیه و ایرانیه و ترکیه و اماراتیه ایتر بر خلکیش بزر بوا چند خوشه تو بر همین خود مارکت آن دا بینی تایبت الوان سالن داویه دال کابینه نهی حکومت اره ما کردستان ایتر کومک وان کارگان هاد نوکرن یعنی خوشه دما تو چه مارکته که دکانه که بر همین خمالیه ولات خود بینی بو نمونه بری چنده که بر همه کمپانیا زوم کتیا بازاری ایتر خلق پیدل خوش بوا بر همین خمالیه و خلکی سیقجی هیا متمانه هیا کو بکریتن او بر همین در وطن یعنی جاری هیا متمانه جی خلکی نیش بر وقت آماجه پیکر دستکاریا پیکاتان تی تکرین گلک سپاس برای سردیر سرکفتی بن سپاس برای سردیر صدقی و برای سامان آجالان لدهو که تدگلمه بوی هر بجید